Le video okay bafethu hayi ngicabanga ukuthi sivele siqede la le video le othi ngimlale okay sisibize nenamba yakhe inamba kamkhulu mlaye ngifuna nimfonele nana nimfonele inamba yakhe ithi 068 022 2200 namba yakhe leyo enye ithi 078 606 5546 ngimthuke nani uyangibasela hayi ngicela ningithukela yena ngoba phela mina akasabamba ama-calls zami okay bafethu ngisacela niqhubeke ngifollow bafethu like and share nihambe nosubscribe nalapha ku-YouTube channel wethu danke siyabonga ngisacela nje nihlale nje ningilandele ngiyeza namanye mkhulu yebo khehlalami awu yini manje yebo lalela ngikushela baba imali yakho ayiphume lokana angezi ayiphume lokana mbathiza ama-system bantiza ayiphume and libantshelile ukuthi baba impela yini kube umsebenzi wakho lo muntu udlala ngawo ayikho imali azikusebenzisa imali le ba udlala ngawe mina wena ibushilo wena kubona uyakuthi mina awubosho mina sithi bayawazi umsebenzi wami wonke lesithoba abasitho wonke bayayazi bawubani bayazi mana mkhulu bo lalela so kancane nje mkhulu wena makabe uzoba fuck off wena uyiscam wena manja uyiscam wena uhamba uqola abantu uthi nemali esheshayo lenja le azonginyanyisa wena ha awu badawa nje nabo laba balapha eShoprite abambophi ngoba ngisho phela ukuthi uyiscam awu You have reached the voicemail line. fuck azabe ngacikeka nje You have reached the voicemail light service of. okay bafethu hello uyivala le video le uye bona abanyanyisa phezulu nabo labantu baseshoprite ngiyabachaza nje ukuthi ngingamchaza kahle ukuthi lo muntu uyiscam abambophe ayivale bafethu bafethu futhi sesifuna ukumfonela ngenye ke ifoni ke manje ngifonela ngefoni kabhuti wami la baye ngicasuke nomkhulu ona bona uthi bamba 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Simthuka Balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. ayifuna ngefuna umunyekela athi usocingweni siyibamba ngicasula lo mkhulu lo siphinde simzame futhi usasocingweni yazwakala uyabasa lo mkhulu yo Bale ba line busy. njengoba nje uyizwa ngendlela eringa ngayo Balance is lower than 5 rand. Please wait a moment. Why if I speak line? When you fucking my say sasocingweni lo mkhulu hayi bandla You have vala say